Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan awena at agabengget. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Kabang Reyes Lasarte family from Imelda Kabang ti Amman Jordan. Lakay ko ani Riel Ganduli, anak ko ada Riel Alia Katugangak, ada Cecilia Kanjani, kakabsat ko di Tapinukpok Kalinga, da Junjun, Zoren, Lani, Mariken, kastamat ni Papa Augusto, kan Manang Julie ti Singapore from Gina Ganduli. Shout out kada Imelda Velasquez, Jane, Marisa Mangalindan, Priscilla Cabral, Romel Abutan, Geraldine Larocco, ken Josephine Jose. Naizan Banataw and family ti Tabuk City Kalinga, Medina family ti Bantay Solana Cagayan from Ronald. Rumbawa ang Batali family, Datatang Jelly, Nazarene, Angela, ken Armel from Melanie Rumbawa. Viloria family ti Tambuli ken Matukay Alakapan Cagayan from Kazi Pinagpala. Ashley Palalay from John Abelion Palalay. Mama Nida Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, kastamat da Anami Alma ken Jayalin, ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Gutierrez Galamgam, Sabas, Rivera Adarna family ti Prado Umingan Pangasinan from Ivy Gutierrez. Alamo Maliaga, Lagimon family ti Bisago Apari from Kusi Alamo,
ti Apari West, Cagayan Valley. Madeline Milo Lorenzo family ti Barangay Solana, Cagayan, from Jim Lawrence Lorenzo. Taberna Alejo Mundo Terrenal Claveria family ti Tangadan San Quintin Abra, from Leyniki Alejo. Makablaawan pa'y da Arsenia Bersaval, Josephine Velasco, Edgar Rulian, Oscar La Peña ti Binalunan, Pangasinan. Joving Bersaval, Judith Bersaval ti Bamban, Nueva Vizcaya, from Leonora Bautista. Tatay Virgilio Boy Lopez, Manang Eileen, John, Aaron, Rejoice Lopez, kan Lopez family, ti Batal, Santiago City, Isabela, from Francis Lopez Taraki. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Wena. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yu manang. Iso amang mga gak amin a maipatpatangatang apadas ti biyag dagiti dumdumngeg. Maayayo ak ngamin nga agdengdengeg, taado ti maagsaw nga adal kadagiti padas nga ingkay idram-drama. Taga-Benguetak manang, kat ilingad daklaangan itinagan awena. Agmay may saak nga anak, iso atartari gagayan dagiti naganak ko, a makaturpusak iti panagadal ko, tapno jak mapasaran ti rigat, a napasaranda, kabayatan, apagad adalandak. Saan kami ngamin abak ng manang, apag isulaang ti mabirbirukan ni tatang iti panagkarkarpintero na. Ngamuray kasano ti rigat ti biyagmi, ikagkagumaan daklat ta a mapagadal. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Itay pa'y abirbirukan ka at da ka matlagayam dito eh. Ay, sikamot kayang bes. Abay ay abirbirukan nak. Amo mo ti pag-istambayak tunggal ororayan ka no kastoy aritera saan aya. Anya temok ngay no nag-jeans venue ka. Saan mo't gayam? Amo mo takanayo nak adito yung agistambay tapno mapalabas ko dyan crush of my life. Kunakon kat, sika talaga. Kat, anya ngay, napalabas mo. Of course. Iso kumpleto man ang daw kong agawid, bes. Anya nga gawin ngay magbagam. Huh? Mapantapay agpag na pag naijimol. Anya? Manet? Siyempre Anya nga karamida ki balay na masapak nga agawid. Makaboring mat ijay. Dito lungam ni nanang mo ijabalay yung Masadutak? Labampanugak dito pagadalan? Agtrabaho ak pa ijabalay. Naan? Rumbing laang angam dahi tamapan ka agpag na pag na ijimol. Awan tumatang ti pag-shopping ta. Di agawid talangan. Sige mo tun, kadoon naklaang. Kasla saan tamot nga best friend. Sige man laangan. Pati siya kitiramraman mo iti kinabayang gudaw mo. Nagado pa'y lasa umay kakit din, mapantan. Bakit? Nasip nga tayo. Ngam apay ngay nga awan pa dyan anak mo. Itayak pa asim mangpad. Imunaak pa ngam isaw. Kaskal agdadamo. Napan man nagpaspasyaran kalpasan ti klase na. Ay na yan. Mababaiyan na bayang go daw. Kaslawan sa matarapap na makaturpos iti panagadal na. Madanagan ak nga raod. Apagpulat amin agrado na, adapay abak na lalaki. Saan abalay? Basta makapasa ita atawan.
Dandanin malpas ti klase. Un nga rod, umawan pa isiseryosoan namot nga agadal. Diyak pa'y makita nga agribyaw. Ay kat bagbagam atan eh. Ngan nga ni manin malpas da ito askulyay. Apay nga itakalaang nga agawid. Rabiin, naggapgapwa maya. Napan kami kanituin kalijimol, nanang. Napan kami nagpagnapag na. Di ka lama umubang agpaspasyar o rayad da klase. Ay naanak ko, dandanin malpas da iti apa nagsasarek. Madamdamalaang eksamyo manen. Agripaso ka mo't Di kay kadiagdanag, nanang. Makapasaak. Apay, di ka madanagan, anak ko. Agbit-bitin dagiti gradom. Basit la akam malem saan kan a makapasa. Ni nanang mo't, awan to pa'y bilibyo ngamin kanyak. Makapasa ako naktumot ngamin. Kasano asa anak nga agdanag, anak ko. Awan pa'y si seryoso amot iti panagadal mo. Amumat aday talaang ti tartari gagayan mi kan ni tatang mo. Ti makaturpus ka kat makakolehyo kan tumot. Don't worry, mother. No makapasa ako, nak. Makapasa ak. Wena, bes. Dandanin finals. Rugyamon da ag-review. Apay ay madanagan ka. Diyak to pa'y madanagan, bes. Kasano tsak matanagan? No saan ka pa'y makapasa? Kasano akto nito no may apa nagsisarok? Di awan ka nakadkadwak, ta-agripit ka? Asino tinagko na nga agripitak? Saan ama pasamak na ita, bes? Ay na, kakaasi kan tumano na makisarsarita kadagiti teachers no bitintigradom. Saan na mapasamak na ita, bes? Uray kitaam. Among bes, may mayat sa no ada ko mati-inspirasyon mo akas kanyak. Kita anak, tunggal makit-kitak di crush ko. Ay na, inspirado ak nga agadal. Asino kumamot ti crush ko dito eh. Nag-aalas damot. Sapay la kuma, tadan to timang pana di tapusom. Parang nagsunto ti magbaliw kan ka, kat iga Edmonton ti agadal. Kastaak manang Emmy, chill-chill laeng ako nada. Hayahay iti sabali a termino. Iso madanagan dagiti dadakkel ko, kastamo ti baiyan a best friend ko, gaputa sa anak a seryoso iti panagadal ko. Basta makapasa aklaket di, ayusan kanyak. Saan nakas ka dagiti daduma at arigagayan dati na nga to agrado. Ti rason ko ngamin manang, an-anwak ti sobra agrado. Ti importante, pasado. Kanayon dak abagbagaan dagiti naganak kanyak, ta isuda ti madanagan nga amangan no jak makalpas iti high school. Agingga adimtang ti finals, ket kaasi ti Diyos, nakapasa akmanang. Kastaunay aginawa dagiti dadakkel ko, ta sa anak nga agulit, ta sayang kano ti magastos ko.
Agyaman akta nakapasa kamot laeng anak ko. Kunak tumot ngamin ang makapasaak. Saan kayong tumot ngamin ang mamati kanyak? Kasanaw kat kasla kamot lang abin agay ay ayam akanayaon. Tsak pa'y makita mo't nagrepaso ka. Di bilib kayo itan, ta nakapasaak. May salangan na tawan. Agkolehyo akton, tatang. Siguradum laeng anak ko. Tapno saan ama sayang tibannog mi kan ninanang mo. Kan siyempre, tapno may paanakal minut nga oray na kurapay tayo laeng kat adda anak mi anak katurpos iti kulayaw. Rumbang laang nga, tatang. Uray kitaan nyo. May panakal dakto matlaang. Ay, wan gayam. Ayan ka din ni nanang. Napandita ka bata da pagsarsaritaan da ni Antim Amarain. Kasta aya. Sige nga ron tarumarak pa'y tatang. Papanamanan. Mapanak iti balay da twinkle, tatang. Ay, unay kan. Di ka kitaginan na. Bakasyon mo, isong agtalinaad ka nga ron dito'y balay anak ko. Mabiitak laang, tatang. Adala damagag kan kuana. Mapan ka nga raw dan. Tapno di ka man mabayaganan kat amangan numarabian ka. Kababae no maabutan ka iti panangan ijay balay da. Iso nga agawid kan tumutlaan hagos dito'y balay. Wan, tatang. Sa wakas, bakasyon matlaangan. Na? Kasla ka lang naparutan iti si Itbes. Kat saan ka mo ta nag-review na imbag? Ti importante, nakapasaak, bes. Wen, ngam di ka masikturan ang makakitkita ka dagiti grades mo? Pasig, abinalsig, line of 7. Isumot lang nga iso. Pasado mo't, san aya? Kalaman laangan. Awanan tayong bagak, tasanak mo't lang ang mga bakun ka. Naglaing kang agrason. Naimbag atam mom. Anya nga ti plano ta kabayatan ti bakasyon ta, bes. Di aginan na. Huston ton, ag 4th year time ton pa nagsisirik manan. Nagboring matano kasta. Mapantakit di agtambay di mall. Ala, day ta ka manan. Mall manan. Di ka lang maumuma. Wen ko namon atamayat kan. Basta dagason ka dito inton bigat. Agmalmalem tanto ijay mall. Bes, agto ka tamampay dito. Nabanog ako na pag naapag na. Sige nga Rod, uray siyak, nabanogak matan. Bes, kitam ka di nakatugaw iti day banda. Ayan na? Day man di agbas-basa iti libro. Nagtaaraan niya, kan kasla nakataktak ng alalaki. Aywan, Bes. Nagtaarmatan kan ay na. Mararam tilangan na si Kang. Uy, itaman pa nga dati nadlaw mo alalaki. Maintrigak lang amin. Adda dito'y mall, ngam libro ti basbasaan na, imbes ko maagsel cellphone. Anya ti amom? Ang mga nuhabi naman ti agbasa iti libro. Ay, oh no! Ha? Apay? Ay na, Bes. Nakadlaw sa nakitkitaan ta. Nasi man ni, imisum si ka. Ha? Ala, di makdaran ka. Ay na, Bes. Umasidagan ka na tao. Ha? Hi. Mabalinti, makitugaw ka na kayo? No, sana ka makaistorbo
Ay, saan mat? O sige, please sit down. Thank you. By the way, siyak ni Chad. Sorry nakita kami nakasla friendly kayo adwa. So nga imasidiga kun kada kayo. Siyak mat ni Twinkle. Kat isa na ito ti best friend ko, ni Wena. Hi, Wena. Hi. Kasla na ka seryoso ka launay, Wena. Amangan no pagarupan niya presko ka. Kaya't ko lang ti makigayim kada kayo. Ay, saan? Okay nga ron. Tapno, ada kayo istorya mi ditoy. Sana seryoso ti gayim ko. Ay, kay mo't lang dahito yakas kanya. Sika talaga. Awan pa'y maidulin mo, mat. Agyaman nak, tanangag kumatlangan titimag mo, Wena. Kunak no suplada kay tay. Saan? Medyo naklaat-aklaang. Takalaat ka nga imasidag kada kami. Awan niya minti makasarsarita kiti nagtugawa kitay. Dahito lang libro ti imat ko nga imay ditoy. Naisuma kami niya agbasa kada kiti nagduduma a libro. Kasta ka di? Di, nasayaat. Saan ka akas kadagiti daduma dita? Naisum da iti barkada. Ay, saan na mabalin ka da mami ti kasta. Kaya't nangag-focus ak iti panagadal ko. Kuwang amin, college student tak iti may sa university ditoy. Kasta ka di? Da kami, makatawan pa'y, agkolehyo kaming tumatan. Talaga? Dandan di kayo matgaya man ag-college niya. Hoy, adak dito'y anya. Kaslada kayo matlatan ti tao dito'y. Joke. Amuyo, may ayo ak kada kaya doa. Sapay ko matagbalin tayo anasingad. Kaya't kayo ngagbalin agayam. Kasla may-mayang kawin na. Itay papalpaliiwan ka anak ka. Ha? Manipod itay simangpot ka sa balen ti Jarmaw. Kasla nagadayo ti pampanunutem anak. Ada ka di parikot mau. Ala, awan tatang. Nabanugak laang ang nagpasyar iji mall. Ay, wungay am anak ka. Dandani manan ti enrollment yaw. Wan nga rod tatang. Eskwela manan. Ay kat anusam anak. Makataon laangan ti lepasam ag kolehiyo kan taon. Anyan to nga ti alaam akorsaw anak. Diyak pa'y mo tatang. Ay saus, itapay laang panunutamon Ta isunto ti pangipanandakan ka inton enrollment yaw. No ani akurso ti alaam inton ag kolehiyo kan. Diyak mat gamin amuno niya ti kayat ko tatang. Anak, noan niya ti arapa ap mo akurso inton koleyo ka, di iso ti alaam. Ikaad mo nga minti agadal Ijampay laang ti panagbalbalyo dong mau. Ipamaysam ti panagiskwilam, tapno ammom tao, noan niya ti kayat mong alaan akurso, ken pagbalinam iti masungad nga aldaw. Kinasarita nak ni tatang maipapan iti kurso akayat ko apaman nga agkolehyo ak. Awan ti maibagak manang tatalagamot ngamin adyak pay laam mo idi no anya ti kayat ko. Kan maysa saan amapunas iti panunot ko idi ti pan nakaamam mo mi kan ni Chad.
Daydimot lang amin tirugi ti panagbalin mi anasingad ka ni Chad kan uray ni Twinkle agayam ko. Iti panagsisiningad mi, nadlaw mi anasaet nga agadal ni Chad nga iti daydi aka nito kat maysa a nursing student iti maysa nga universidad iti probinsya ti Benguet. Gaputan ng rugi idin ti panagsasarak, awanan ti sabali a komunikasyon mi ken ni Chad no saan nga iti cellphone laangan. Agingga iti maysa agundaway. Ayan na tamanan da at Twinkle, mapukpukaw manan. Kinasaritak laang di may sa akaadalan mi, nagpukaw manan nakaslasok. Ngam sa nabali, amuklatan anapan naman ang pinadaanan tay crush na. Ay, sige, mapanaklatan itinam na maag nga ayan na. Hi, Wena. Ha? Chad, apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Di mo't adapay klasem? Awanen. Sana simbrag di professor ko iti last subject. Kat, apay nga da ka dito eh. Umay mo sukunan ti girlfriend mo? Anya girlfriend? Awan ti girlfriend ko. May pare taga dadalak pailaan. Sino nga ron ti sukunam? Wano pinashare mo dito eh? O may kusukunan ni mami. Tagidan kami nga agawid. Mamim? Sino ti mamim? The-advisor mo, ni Mrs. Lopez. Anya? Mamim ni Mrs. Lopez? Apay nga itala nga ibagam. Diyan kami kahit ma-pressure ka na maamam-amamig the-advisor mo. Amom, kanahin ka damagan gan kwa na Wena. Ha? Okay ka kanumot iti klase ko nana. Imbagak ngamin agayam kayo ko ni Twinkle. Hala, nakababain. Apay nga nga imbagam agayam na kami. Oh, anya ko matidakas na. May mayat atap no mamonitor ka, no good girl ka mo't lang iti klase yo. Siyempre mo't igagaad ko ti agada, lakas kan ka. Igagaad ko, Chad. Chad ni Ma'am Lopez? When bes, naklaatak mo ti di imbaga na itay. Imbaga na ka nga agagayam tayo at talo. Sa bagay. Awan ti pagbainak, tagad-adala ka na ibang. Si Kaa, takas awan planom amang seryoso iti panagadal mo, bes. I-monitor na kano ni Chad. Kanayon na kano ako mustaan ka ni ma'am. Oh no! Ala, masapul nga rin agadal ka na imbag, bes. Masapul nga agseryoso kan, tapno saan ang nakababain ka ni mami na. Sapay madlaw ko akursunada na ka ni Chad. Ha? Isu na laang ta maiparit pa'y lang nga makirelasyon ta adal pa'y karon nga umuna sigun kan kuwan na. Bes, anya nga iti aramidak. Simple. Agadal ka na imbag. Ipakitam iti mami ni Chad nga advisor mo, analayan ka. Deserving kang agbalin a girlfriend ni Chad intun arman na ka. Tilay bagbagamat. Apay, sigurado ka akayatnak ni Chad. Oh, agin-agin ka pa'y laang mat. Hoy, bes. Amo ka madlaw mo matday takan ni Chad. Tinay dumdum mga ipakpakita na kan ka. Titrato na kan ka. Amo kanya, agkursunada kamat kan kuwana. Bes. Isama ni po dita, igaid mo ti agadal. Nang runa kat advisor mo pa ni mami na. Ipakitam asaan lang a beauty tadakan ka. Nadikat adapay brain mo. Entiendes?
Nay, rabiin anak ko. Anya pa ilati aramidom dito isalas. Leplep pasakla ang dagito into dang assignments minanang. Kan ag-review akpay, tada quiz mi inton bigat. Ha? Si kakadi nga agpayso da ita? Wena? Ninanang mat. Siyak da ito'y. Maikaawa ka makakita kan ka nga agreprepaso anak ko. Saan ka mo't akasta kadagiti kalabos? Kala at manda ito'y. Igagad kun ti agadal nanang. Amok ang nagbalina kasakit ti ulo yu, iti kalabas. Ngam ita, ikarik nga agbalbali wakon. Say-saya ata kun ti panagadal ko nanang, para kada kayo kan ni tatang. Kan iti arapaap ko iti biyag. Ay na, talaga maikawa ka dumdumgag kadagiti ibagbagam anak ko. Kunak no agtagtagain no paklaang. Saan nanang? Pudpud no dayto yan. Nagbalbaliw ako na talaga. Himala, miracle. Naggangato ti malalam ka dagiti quiz kan exam tayo, bes. Kan kompleto pa iti assignments mo. Ay, tinakan mo. Si Kamat, ita nga agadalak na imbag. Nagaduman nga ibagbagam. Nakaskas daw nga min, bes. If I know, aramidam da ito'y para kan ni Chad Anya. Ha? Aminin. Ay na. Sa bali at talaga no dat inspirasyon mo. Di mamati kay tan kanya. Wan bes. Pudno gayam amin abalakad mo kanyak. Agraman dagiti dadakkel ko. Ni Chad inspirasyon mo niya. Kundi mo kayak na damay baga ni mami na taam mo nang nagkagayim tayo. Wan, aklonak. Ni Chad ti na magbaliw iti panirigak iti biyag. Kat pagyamanak unay day takan kwa na. Gapukan kwa na, naadaanak iti arapaap iti biyag. Kat, namnamaan mo na agaram tukin ka intandumteng ti aldaw? Diyak kaya timang namnamang agbalin ada kami bes. Basta kontento akon ti adda pa naggagayam tayo ita. Diyak kaya ti masakitan, nukas pangarigan nagbiddutak gayam iti panangipapan. Ay, basta siyak. Ikararag ko ada kayon to tagkatuluyan, bes. Naimbag na pinatgam ti awis ko kan kawena. Apay ket tinasaan. Nabayag matbasitan aditay nagsasango kada twinkle. Kinapod no na, kinidaw ko ni Twinkle at atalaang ti agsango ditoy. Kahit kami na makasarita itagon daway. Ha? Maipapanitian niya, Chad. Wena. Amok nga di pa ilang. Madmadlaw mo nga na isang sangayan ariknak para kan ka. Napatigkan kanyak. Saan lang nga kas may sagayam. Chad. Amo ka saan pa panawan ti panang ibagakin ka dito eh. Ngam diya kahit agbabawi ti udi na. No bilang adan to kalata sa bali nga agdaton kan ka. No kasta? Wenwena. Ipatpatag ka unay. Ngam saan pa panawan tap na madaan ta iti relasyon. Kat dayta ko mati kahit ko akidawan kan ka. Sapay ko mata mauray nak. Siya kumatirumbang amang ibagakan ka iti dayta, Chad. Amo ka marikrik na mati kina espesyal mo kanyak. Ngam, amok nga agpada ta nga daara paap na iti biyag. Isaapod no ti kunam. Saan pa'y apanawan amadaan ta iti relasyon? Kayat ko nga agtali na agtalat ta kumaana singad nga agayam. Aging ga iti dumtang to ti na apanawan. No makauray ka mat,
Kan, saan tong agbaliw tiriknam para kanyak? Saan to Apolos Wena? Katagyaman ak ta maawatan nak. Agturpos ta pa adwa. Sa tanto sangwan ti para kadata. Ikarik asanak tong agbaliw Wena. Kasta ak matsyad. Napatag kamatan kanyak. Katong palon tati karita iti tunggal maysa. Di pa nagsarita mi ka ni Chad, manang Emmy, nalawag nga addan nagkinaawatan mi, ngam awan pa'y ti commitment mi iti tunggal maysa. Umanayan nga iparparik nami ti kinapatag ti tunggal maysa kada kami. Ita, nagturpusan ni Chad, kat maysan a registered nurse. Dandani akmatan agturpos iti kolehyo manang. Kat makunak, anatong palmi ti karimi iti tunggal maysa. Kat saan anapaay dagiti dadakkel mi kada kami. Amok nga daagururay anasaya at amasakbayan kada kami, gapu iti kinapudno mi iti tunggal maysa. Sapay kumata nakaipaay iti adal ken linglingay iti padas ko manang. Toy pagayam mo, Wena. Wena, pagayam ko, mamati ak ada kayo ka ni Chad tinaitani. Gapu iti kinapudnuyo iti tunggal maysa. Nauray yo ti tunggal maysa para iti arapaapyo iti biyag. Iso akararag ko at arabayan na kayo akanayon ti Apo Anamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Mapunas dito'y lagi